ke subjek ke jangah ke jamin kalong ukris marway ubapen im kijing le niam ne kirukom pateng kata ke subjek ukris marway ubapen im kijing le niam ne kirukom pateng ye kani ke subjek ngana shim na ke gospel Markus mang banyo ke bangin pet ha ke jamin nadu dekat ke beningkong hadu dekat ke baaful aingu yublay bangilala banyai hadu kini ke benta juga ketin ke jong blay ngai itu kijingkan barok ke malakren barok sekata ki benta besedin long ke jingker ku ke na ke benta jong pi de kom tang ni boy se ke long banyo bala ke de long banyo ni se ke dum ki we ki priu ki bangi klampat yo banyak ren la kata por selembah kita gini ki Farisi lemham ju kami snow Farisi shu dah gini ke jenbi ki snow nesakmat ki snow sapang gini Ibreu kabaga baru ke khot ki Farisi bat ngin sayo ye ke jingkai background na ke jingi ke du ke jong Jisu bat kini ki Ibreu dikom ta ke jenbi ki pet na gospel Markus kalong banyo dekat ke beningkong hadu dekat ke ba hulai kom tang nyat pak ngas tekstet saya dekat ke beningkong begini pet jadi ke subject Christ alone saves not ceremonies or tradition ukres marway wapan him kijing leniam ne kirukom pateng ada gila poy ke nong banyo ke beningkong benta ni ke way ke committee ke ba kerbang bah ke gopor kilewan na po Jerusalem Shadu sa Galilee banlet ban investigate ya ukris ban ya ka ministry ka jabu kide ki Farisi bangi puli ke babal kide ki priu sisa ki balong kum ki mau judut yo try man bahaba usyakri ya ki priu men bahaba udan na kide ka perthai i gumba kide ki Farisi kibun yo Jisu kat syaba ulen kat bala lagi yo po lagi yo lat ki Farisi kibun pe yo Jisu Christ bagi jingbut ke jongki ngise pek sibet kam de nama bagi kwa ban snyo chapang ke ba Ukraine ban i ke ba ulen Henry ban wadong wadau persya ayu de kum ta halang nong ban yo kan ka beningkong kani ka important committee kelewan na po Jerusalem ang keketiin ka jong belikan puli ada kota ki Farisi kelewan lang hu bat kibana kinongko kibalawan na Jerusalem ang biang ifi ke jingwan ke jungki Shadu Galilee ban investigate yo Chris kamdei nama bagino ni ka jing Fransisa ban yo jikai Henry ban wadong ban wadau tani ban kentho tani ban mudui bat penjam burom ya ka ministry ka jong Jisu Christ kani kam don jing ade kendian bat ka biblical discernment ka jingla pan penipher ya ka badai na ka bamdai nagi jingkai ka sompher ikisni ke banghap pan siem ya ka biblical discernment kanang mangila pan test ya ki judging sekuri baro lagi long ne am ka ketin ka jong blai kam don jing ade ye berkata and ray ki Farisi ya ka janme ki wan berpikir mau biang iwan cadu kini kejaga ban yo jikai ban priang hendai ban mudui ban pinja aburom ani ban discredit ya ka ministry jongu Jesus Christ siwa bagi asa perang ngani gopor agwa ban pinkan mau yu kindiat kiye para bagi ka barang si kin mau bai kini ban buka ka jingduan bakin don barabor kibriu kibawan balong mau jiput ya ka kam ka jamudrai kam tam le ya ka ministry ka balong biblical usatan ur bersangkat bala dagano walenti dagano gala ban pithot ban penengkam de gibriu ban penengkam de ginyam ban penengkam de perlok ban penengkam de longyeng longsem ban penengkam de partner ban penengkam de ulok talok sipra arkmi babon gila ban kam rai ki babon bagi ni ya kata ka jikisha bagi nuan segedisha banyo ji panem un penengkam de babon gila
dan kebun kelenti. Jadi para bangi jemaah yang kejar pada mesngau kuslain. Kalau jawab Ukris lah ai tek ya kabakum kita. Kalau jawab bagi senran Ukris lagi ai tek bagi kita. Kalau jawab apa sebol la dil tek ya kabakum kita. Bagian jaru bagi kan jaru bagabalang sisi asli kan jam baru kan itu kiba kucing mot ban pendam dorong ya Ukris dah kabakren ye ka jingsisha nakatin ka jago de hangi ba Charlie ke ulah saksiat peniak no dang men sisngi maka pelanya ke video bagan green bawe ubriu cuma blay ubakren ye ka jing bangman na ka imlang kasalang gagar komem ye ka jing bangman jengeri haga senjaga kada ubakren ye Ukris de bagian na ka benta Ukris ulah saksiat yak no na rendang ba ulah yak no kalaban siya yang hidup lewat doa cengkermen kajing sisa kan job kajing sisa kan ya cabrang ngide ban pendem ye kakam kabobleng lakhat ini bangin pendem kemdangan wan biang sigi farisi ke dia lagi dikencan me kini ki farisi ke bod yang jisu atep bagi dia diberi babat perking bahaya ke hukum hende jisu hadong nang penyau kadahot ke pan riu ini pai nga ukhot iki bagi dia iba asap haga bod jisu kini diberi babat perking bahaya hukum dan syukum ki farisi hende jisu long iki kadahot ban riu ye kiba asap pengen pe kadahot ban riu de ulah ya thu de aki kadai kabaku Isaiah ulai thu lupa Jepang jompi kiba asap andamanya kababel jompi kiba asap ajwa bagin pois ka outline ka jong ay ka janmit binipet dia diketin hipokrit dan diketin asap ko mangitip lang syani kadi diketin asap dan hipokrit kawan na ketintin Greek kawan na ketintin Greek kababatay yau aktor habang ak hagano gajing action gajo laong hagapor henday ki aktor hagapor henday habang ki action ki riam da kamas kabang ki kadur gajo ki ada kamas kabang ki deng kadai gad mas kabapu sabrke kamot kabatay gajing kemen ada ki deng da kamas kabang khoro karam kabang pedi kadur khoro karam kapedi kamot ya gajing snosi balik kabukum kini ke aktor kapol mamenswa laong ki hipokrit kabut kathau yo tubriu ubadeng iya kamas mau jisu ang ki farisi ye ki hipokrit ye ki asa bagi kitip hai kali ketin bagi jumpa nengkam baru hai kali kesi kum kanuksa badon kitu ki bale banong bagi ki porlok ke jompi kat panadin pak kibat nak ketukri Bandung yang kemana lagi kun ke asap bagi dah penengkam bahaya dia kata ni tiap ba bagi sudut ba ia ke jingmut kajoka bau jisu hang ni lalu ke depan ke banding kau ada urusan ba mulai u encounter dei tak yu we asap ia ke kenhon ke kibriu kiba asap bagi ta ge ki farisi Kumtai pastor yang jahir di kejari kabin songdu, ya ke kubur, kau jangan. Berkumta dan dapat kepada kau. Kini kita kelewan aja sesuatu krui, ada ke grup. Kila kumong yang mentan, kilawan omban yaro, kilawan omban priang ya ke kubur, omban ainun sim yo jisu, kilawan malakam no ban mudoi, banwan hang no jisu bakla. Benwat hang nu ba kisenran jong jisu bakla ban discredit ya ka ministry ka jamu bakum ta kila poi ha ka jaga ka jisu dan bakile ya petlorni kam slam ye ki bakin syem AA ha ka jingem ju kisenran jong jisu pres kum ta de khot ka ka balai ngini puli pengai ke po kila i kisenran jong jisu ngan puli apa kila iti ya gimana kesenran jagu bagi lebam ja dengan kiti bam food kat smart jadi gelorni sisa tapi pimla benri kiwat kilen pimla benri ndak kele point kelalorni kam slam ni bakin syam ni ke ke bagi kwa ban budui sebab kele i bagi senran jong jisu kele bam ja dege dak kiti
bakut ang kaktin kajong play. Badai berkadau kila siausi ya kata bagila penrem ang kaktin kajong play ya kata kot kabar ngan piru kabalai na baki Farisi baki Jew baro lemda kiyot het bai lagi ti kimbam setia kita pas kem dia kerukom pateng lapateng kita men basan banamar kan ke jingle jadi senran kita ke Farisi kan hak basan kila atak ya ujisu nama ujisu dah beda ki atak ya ujisu yo dai namar jongme bagi dia kibriu kile dia kan kam ke ba long persya ya kerukom pateng kita men kijongi lekat tradition kijongi bagong tahu ujisu pada kila hikmah ya ujisu pun kelak kampung ya kita gaji keren ke jengki pilang pulih kita kedua keban riu kedua maaf lagi bagi sampai cibin ki Farisi kita perkat baga problem kade keti ke bakoi dan ujisu ko pergi ki kam dei sapang ke keti ke isu kade sapang ke donut ke bakoi ke donut ke bakoi bagi don di Jibril ke bakom gini adu gini keski kiba khang khuslai kakti ka bakot ikaniam ka basabar banya ka jingedai ka basisya padu Chris lingba ka gospel ka jamu bagong taon sa kren na ka banriyo halo ka baanulai bawong no ka legalism kay ka legalism kada ka jinged para ka jingle at pay badeng baga jingasap kanday banyo jaga haga jingim jong kibange kamdei bani ojaka haga jingim jong kibange de kom tangi pe ka point ka bani kong the Pharisees accusation ka jing mudui jong ki Pharisee ka de khot ka bani kong hadu na kham basan ka kwak ma pin pin score ba jai men ya pat sam tia pe ba ka ti ka jong play mi nang ne pim dei banom bangam pat siau tho the Pharisees accusation ka de khot ka bani kong hadu ka de khot ka basan kedepan ke baar kadau jong ke jingudui ke kadau jong ke jingudui bagi senran jong jisu ke le bamja de de kiti bangkoi kata khlem da tek setia kila penrem yaki kila penrem ru ya u jisu Christ higa jingkeno de gini ki Farisi kam don jingede bat kata ka hygiene nanti ka jingle ko ka jingkeno ka jongki ka don jingede bat ka jingle niam ka jongki katakan ceremonial purity kajingle niam kajongki magkatakan ay kabaki niya snow concern katakan ay kabaki niya snow banship kaya ba hagajingim ba hagajingay kajongki baru Marcos betul lagi ka gospel sa gentle audience ki jongu udah pensai ba balay bagi accuse balay bagi mudui hagan kon ke balai hadu nak ke basau dongi ne puli udah mention badai nama kan ke dau bagi dia mudui persya yang Yesus bagi senra dongi ne puli ke balai underline mo na bagi Farisi bagi Jew baro lemda kiyo the ba lagi kiti kinombam setia kata ke peningkong kita dapat scam dia ke rukom pateng la pateng kita men basan ke tradition yang hakten pareng habagi lawan rum na yo kumno jadi tahu yang gentil kila kumno lemda ki sum dikimbang setia mas cenderung coba roh yang kiwak saya ketok sono kadon te suap pum pam sum dum dam kin roh yang lemda kum ka kimbang ja setia bat bun ki mai pat ru don ya ki bagi lap diang ban pat scam kum ka jing sat ki kuri bat ki luta bat ki pliang bat ki palong ru wali ka jintia usai ko disi kete kadu kata wali ka jintia ngam tarai na breng jufin sai ka jintia pinya ne bim jukelan sabon jukur sebrot ka jintia bagaimana ko ang kumno dei tang ini kidan sekiwero bak kila long kumno kila involve hadu kata-kata bak kita ki tradition ki joki balamba kidon dia kata oral law hapori Israel kabagi kot ka Mishnah banagane ka Mishnah don komba life husan PHA hakine ki life husan teliki PH hagane ka Mishnah kade ka oral law ka compile la kren tang kumno hagabede bat ka jing site ya ki
kilo kibadon kajing ide tangbat kajing sai lai pu san pit kia pulih mabitang kajing sai nai pai de keren ye kiwe laong bahagian di Mishnah latho katno ko hak ban penengkam ban sakti mendai ba syute rumah katno ko hak ban penengkam mendai ke cik artin tabu klik arklak lai kelak pithe tam la pan khen haga di Mishnah latho ru kumno hak ban bu e ka khti hak por ba sai kumno hak ban ya e ka jenya de ka khti mendai banyak rumah da don da rule wat ban sai ka khti kumno banyak bagumda kidon sipun kini details mo hagani kam Mishnah hene ka bas ngausi kalomba kini details kita tradition teman pasan ki jongki kim don jingade satia bat kaktin ka jongble baro kini details kim don satia ka jingade na kaktin ka jongble ki jiwa ka po jong jisu para baget kidon ni kita bareng borokoi nado Genesis hado ke kitab Malaki bagi don ni kita tangga bareng daki buan spasnem ne ke bastu sing long ba om siam la pania yaki da ktien da jogo blai henry daki rokom pateng jogi temen basan ke jogi la khot ni kata the tradition of the elders kabakam susi galong baki yang benrak langi kini tradition baka hukum jong Moses Kiwandra, ya sipun ki details, kumno banyat. Haga baga ktin ka jumulay, kam kren satya ya kabokum kita. Kipan scam ya kay, kabam donjing a day, baga ktin ka jumulay. Banda ki Jew, haga bodong Jisu, kila kamroy, bagong ta ka jing ya day, bagi gentil la kamroy, kila kampan buon Jisu girul. Kibam danjing ade daga ktiin ka jomble sabar daga ktiin ka jomble kadika addition daga ktiin ka jomble lawang bahaga spasnem ga bahar la thoi ga girul kubang mental la khot ki Mishnah on la thoi ga Mishnah rai pusan deli ki page la thoi ni ka instruction ki basaban daga ktiin ka jomble la thoi sa ka wi ka kon ka bagateng ka gemera kadika kon la thoi ban interpret daga Mishnah baka Mishnah, baka Gemara, la kompay lang kiyo ikakot kapateng katalmon. Okay? Katalmon. Hindi ka basusi para bagay ko manong yapi. Baka po daw Jesus Christ, kini ki tradition di kita menbasan, lalong ko bagi don ye ki ikbiar, ko madon kaktin ka jogoble. Kaktin ka jogoble kada ka madon makatang ki ikbiar, hindi ka po daw Jesus kini ki instruction di kita menbasan. Kibam don jinga day kaktin ka jogoble. Ikba makiro ki don ye ka ikbiar haki. Teng ka po daw Jesus kiale ro kaktin ka jogoble. Jisu umburom ya kajing to je kita menbasan. Omle ya kajing to je kita menbasan. Observe ya ki. Menapa omle umpriang ulang kalalong unong syun ke Farisi bat ki Sadusi. But they don't know kimla sya ya kajing le jong Jisu. Kimla sya ya kajing keren ka jong ukren persya bit bolobor. Ya kay ka bagi keren persya ki senduran badiu. But they don't know kia wadau bat peniap iyo. Kena kita kadang bagi orang berpeniap kenya Jesus Christ. Kamu gambar abzo, nama kamu danci kena yang ketiin ka kejauh lagi. Hor kalong ke bersisa, habangi kuliah ke Exodus kalong ke balai po, kadang ke kendai. Haga Bible lagi itu, bakumno kilindo kiliban sat ye lagi, siwa makin rung syakatin syakri. Atau haga Bible. Siwa makin rung syakatawa lagi. But pendek dia kata kamram ke jongki, kidai ban sat dikiti, kidai ban sat no ya kijan. Don't teng leha kita ki special occasion, ki bril, ki bamde ki priest ro, nama kini ki Jew, ki hak ban kamno, ki hak ban sat ya kiti ki jongki. Ban sat. Hene kam don na kiti ke jong blai, ban sat ki kiti siwa ban ba. Kam don ka kata. Kadantang bansat siwa bandrong sa gading sagri. Henday ang bansat ti siwa banbam. Kamdon ka bagong kata hagaktiin ka jang ulay.
Deka spastem ka baningkong. Bagan ni kajing sakti siwa banbam. Kala long om tanga ki Farisi kala snahi kila pelong ru babaro kiju kide batle kaya kane. Baro kiju kide nda tangi Farisi baro ki pelong ru lot iya baro. Long gawe ka kana ka bas ngau pala ondau dan we rabi ki bade ujiu ubasa set bendi haki sipai rom haki marom ondala poin bendi ki sipai rom ki menrak ka bam bat ya ka om. Uneu rabi aga jaga ya ka bondi ya ka om usai penban ya ka keti hadu babula jeniak tangan yak seliang hai yang bendi nama dia ka om lai bendi usai keti penban hadu babula jeniak terhong habo yang bendi pi hadu kata kelong komedet bagi numbang kereta saji ke wan ada di baniak bro hadu kata kirabi ki Farisi ki scribe hagapor Jong Jesus Christ. Apa benong ifir ke jadi Surabaya badon sibun. Kibayap kalian mu Christ. Kalian ka jingpenim ka mau termas ki. Haga gospel nama bakila kunjing mod kelong committed hakita ki tradition ki babakla ki jongki. Nengkong gini ki Farisi ki scribe Bonru hado kini ngalai kendung bonba ke bakum kini beriu ngalai explain ke scripture dengan tradition ke joki ke bakal lah usultan udah penengkam borba ikat tradition kita teman pasang bagi beriu kini bi ikat jingsisa jaga ketin kajang boleh nabi taman saudu ya kalau kamu berkat bagi beriu ke bon yang Yesus anda kini kita ranjau Yesus bagi banja klaim sat ika keti oh kalapen sausi yaki oh it make them upset kila sausi ado kata-kata siapa para pangai bagi jona kata janmir ki Farisi kita interest ke ek Yesus kam sebagai lade kita interest ke kubur ke boyela kita interest ke kambak ke boleh open yang open em ni ke bayar uben bed ke bapaklah, uben khiak ke bang, uben sah ke wajar ke beri kelau. Kimdan interest ye kita ke bro. Kisiwan kena nadu Jerusalem bancuan lorni sebab ke interest ke jeng ke bagi bamja kelem dasar ya ke iya ke keti. Kene ke legalism. Kene ke legalism. Ke legalism Kakadau ya kan attention jengi beriu sabar nak tinggal jong play saki ki bang terkam haka jigim jong bagai haka jigim jong urusan ki kile kamno ki direct nak attention jongi sabar nak tinggal play ban play jingon haki ki bang terkam bakumta kawan rah ya kata ke diversion ke bagrau nak jing shisha kata ka bakal legalism kale kata ka bakal tradition kale bade yang ni bakal sabi ke reformation nama banda ki hajastam kalau secara ke tradition om don show ke stin ke jong play ke pulpit hadu bagi beri tim show ke ki ban penem yaki Bagaimana kan legalism, tradition, kalau penyeklan, tang yangi yang jadi kesini, tang kepor dengan Martin Luther, Henry kepor dengan sekarang bagi Farisi. Badai ini ada bahasan yang umno, bagi ini ada bahasan. Nama kata kita ki Farisi, bagi kita kinong thok kila keliu, balai bagi senran jome, kimyai. Kekum kerukom pateng lapateng kita men pesan Henry ki bangja di ke bakalan thet dak jenggeli haga jaga bu terai jubab ke jenggeli ke jomki utakor yaki subang dak ketin takor utakor yaki ke poin ke bahar Christ confrontation verse 6 to verse 14 utakor yaki confront yaki kedekot ke menriu hadu kedekot ke bakasa ukhat lagi ge hipokrit kiasa habu Yesus kren yang jukren tapi ya bari
Ukan baik direct, physically, hantung ai ke jubah. Ngetongin baik ke jubah ke bandriu. Ulayat buteki, kadai ke bu Isaiah, ulayat bu lupa jabang jumpi, kiba asap. Ukalat jubah biaya ke jengkeli bagai usung baik. Kadai ke bu Isaiah. Babilang ye, kibriu, kiba asap. Ukraina ka jengslur Persia, iyaki. Ukat, yaki, kong bagi lam, kita ye, kiba asap. Engkau leh dah kumai pak. Abang ibang asap, jangan wani ibang asap. Hakmat tu upai pak. Nama kani kau cium Ukraine dah kepor bagi pat pak kadang belum. Upan mas, uwengi ke mas ke joki hakmat tu upai pak. Ukhot niki kibri ibang asap. Perkat hang ni ke jideran ke bagrau. Ringkat ke jan ke balong idon akor ba. Syurut pung kini kibri ke balak head niki bakom kini mendan syu. Onda kiwan keli hakmat tu jiu pi ibang asap. Kumtang ulawan ra ya kan khot Bible na kejutan ke brim no Isaiah kan baar kendai bakal lagu kom no kadai ke bu Isaiah ni thu lupa cepak jumpi ki ba asap kom balato kini ki priyo ki burom yang ada kini yang setur hendak ka dono jongki de ka jangai nanga bun ba es ngeu kuwo orang ni sabar naga katiin ka jong le ki de kadai nang baka kuwo sabar naga jingmon ka ai mo Marcos kwa ban pen su yang ni wa gomdo Jisu kini ki bagi burom yang ata nagai naga setur nagai ka dono jongki ka jangai nanga han ko banyo hendak ki mani thala yang haba ki hikai ki singkai ye ki hukum jong Gibril. Baru ke attention yang Farisi. Kadai jinet jong kasai kasum. Kasyu ka jong ki kadai external purity. Kasyu ka jong ki kadai tang sabar. Ka dono jong ki kadai ka badap da kasing. Ka baturkhong. Be careful ya bilang kong Farisi. Pipini kasyu ka sabar. Ka basabo da kasing ka baturkhong. Ngating kami ikan yang film di bahasa neutralong film di bahasa pidamas pripeten Kibriyo ke po yung Jisu kikit ya kejuk kemensim ni Kibriyo ke po yung Isaiah kam dan ke jiper kini ginong syuan yung utray haga po yung Isaiah kini Kibriyo haga po yung Jisu lo kide kinong syuan yung utray haga po yung irum na kidot ko kini kinong syuan ki jong utray ki Farisi yang ni kinang berkat bamangi ki kami per na Kibriyo ke por jong Isaiah haga po Isaiah ki yang mani play tau ki ino you play with him mangi ni khlapsna play tau em nếu Giêsu hai cái khot là bao nhiêu bên sai what na haba pi khlapsna play tau hen ni bilang pelang play tau yang kan tradition so nè pi pelang play tau ke yang ka pateng jo kita men basan ke baptan jinge dei bat ka tin ka jong lei per hak bao hendak ki mani thala yang haba ki hikai ki hikai jika hukum jong Gibril kata kene ka idolatry kata kene ka beli tahu ka bagi leceh ki comes new gini para bagi Kung tahu Isaiah uthor ye kani kalenong sakito Gibril agapor kajaku hagapor uthor Ukraine ye Gibril hagapor jamu Jesus Christ bahadu kani kasir ma dai uju mensi ba ko jamu lei uba ayat tin hagapor Isaiah or uba ayat tin hagapor jamu Jesus Christ ba kani kajuka tin ka nek shaki pam juko kudo khat ye ki asap ki aktor ki masih pretend ulas nemiki bagi penitang yang kasyo ke bersabah yang kata ka peti ke jing lehok lekhut tang sabah ke bahapok joki kam don ke basisha dan bukan story yang beri Muslim itu karena William Barclay ke story bahwa ni Muslim beri lebih yang beri dah dari ban persang ban pediap no you hagapo ulang pe snow baka pak kasur juga jingduai nang ying mani ke jago ke masjid kum tahu ni Muslim ulah berat mak tari berat dem krom siwa udah duai
Udah pai sekam Mika. Ki Muslim lagi doai nang nuru kakmat ka jongki kide se siapa Mika. Ka bagi ken kod kentang baya ka bagi le ikane bun sin ha ka jisi. Nama baude uta Muslim ba devote pa sa ka jungai ka jungu. Andalakot ka jingduai. Siem biang ita tari Beathom biang niyo tau priu ubau tumu ban piniap biau kata ka tradition kajuro ka po ng Jisu kamdon ka jing iper kipani ka show ka basabar kipani ka niam ka basabar ka basabo kidekin ng piniap priu namar bakiwan yo Jisu ban piniap apan penjot ro iyau kadang ka jing iper lagi dikisi kamdon ka jing iper nilalek ka sang ka Sunday Bible study ni pendap di kamniam kamrokom ka jungi sabar kat bangim don ka jingede ka baim ka basisa bo turai ka jingim ka batay kata ka khubor ka batay kata awe parlo ku jonga hapo DC office bon di Kristan tama bon ro corruption bangangit ba baro ki basyong ha office kidai ki bajulet jasa nga kasi Sunday laban day ti bangit nga balang CCRC nam kreni ki basabar na kreni fi hiwan jasa bala ka pwede hindi ka basabo pimdon chi dai ay mo try bagastin ka jungu piya dala ka jong ka mon ka jompi pipini ka outward show Hagabari shin di baterkam. Pila benri na men pila benri na khmat utrai. Dai tang le wi ka dono janga ba jongpi. Tang na saba kini ki legalist. Tang na saba pendek begitu ki baru jaga ko kau labia em ka kamon that is legalist. Kau try ulah tangan biang yeki nado dekat bopra hadu dekat kaba khatlai nama belai ngin pulih kaba pra nama pila ino ika hukum ublai kata kada ki tangan pila ino ika hukum ka jabo belai pila kentiu yeki kom pateng juga tradition hadu bai ko bagi ki tradition ki don ka juga bor ya ka dungi ketiar baka khin ka janga Kila kenjat sabar macam kefiar juga ketiga jauh belai. Kila kentir kini yang pateng juga teman basan. Palak bani ka hukum bagi ketin ka jauh belai. Uang bukalin. Ki farisi ki tu yang ka jaga ka badai juga ketin ka jauh belai. Bagi bujli dan kita ki tradition juga beriu ka bagi snahi. Bat hamni kawan ki jingikai babakala barok. Dan ni kicinget ke bakala borok kiwan. Dan ni kicinget ke bakala kiwan. Kabu jengmai kabun ki mensi ki bakodor. Layan lam ki sakat jaka ka bedung. Bakin yam. Baon pen kodet yaki aga jaka ka bedung. Long if tradition kill. Ada kata tradition kamdon di kaktin ka jong belai. Oh wagi kismi ila kumno Nia penerap syuk-syuk na Lord na cipatim kebau kris la ay ni lem dapi ba lem dapi le ye gani pinam yo ay cipatim hagan sing sa gani menong syupet bat sunget bat sania hauta kay mula pendem na kabanda jompi kimong ni kata kum tau kris wanra dan illustration dan kata basibaw ng katlay ban petutu begini kiai ki outward show external religion kata basibaw wagum no nabaw mo sa lohong buro milaw pa bila ka kami bajar ki bakan benyu pa ni ka kami unyam dasisa
Katakan dia ke Exodus lang baabaw, kadang ang makaraan. Haga Exodus lang baabaw kadang ang makatnyo, kadang ang konsekwen na lang ipanjabarong dishonor of parents. Wala lagi dagi pamngit. Yan burong may kiteng-teng kong kikon. Ni pensong si ilagig bigig pandang, hindi man panmaw. Hindi man panmaw, hindi man panbay. Bagani ka jing burong may lagig bigig pa. Kakantong ro yagay, ni ka jing pandang. Yagi jinang kam ke jong ke kapor ka bakit teman. Kamu ka financial support. Ya lagi kibigit pa. Hindi ki Pharisee kita lang ka jong ka tradition. Yang ipeng ka dakot kaba katwe. Hindi piong Pharisee. Lada upriun ong ilaw kapal ni ka kami. Kaya kairo ka ba mentoy. Nangakalong ka korban. Ama korban. Pila pulibon sin kadikit korban na 15 kamon kumno. Kibali si kita na ng tradition. Kisya wan ya Gibril ban mana. Bagita ki jindan kam ki jomki kade ka korban. Kamu kumno korban, kamu balapen korban. Ya kata kacing ai syaule. Kumtaha kana ka baw ka jomki. Upre ulang ulang kumno. Ngamdon pisa may pengkerjaan bi nama kata ka mengadon kali ke korban kalade ka jamuble hende ka cincisa kila bu kata ka pisa na ka benta ka jeneng kam iya lade uji sudep yaki wa ada ka electrosan ban pensil do yaki eksternal te itanat syabo te puot teng-teng apa kali mau kencing laibang yutem so hur ralarde lakhek lapakiyo lakhek andalay khosnep naloy na chapo upon bread habapet yang iru itanak hur pangaraon chapo pun krek si sande leceseng lekiriam itanak laus nyuban sang lakasen man pensama lakajen sel pan pom lakakhur man kop sepopot ngambil mga uji itu keren ni gini Gibril kadang kecil ni balaway baru makambo ni mga hindi mo pretend minum pretend minum kuno gini gini po gimlaman pedim try ala kasing gini kami kecil snake kecil ay bor yani banila ban banyan na kerja minum pretend dagang lagi pendek ni kita tradition gitu ni temang imtan ke jigede ke embong try hi Pharisee hadu kan ni gilo ki pen smai Gibril ki hikai Gibril hadu bat ketat ni ka jing kekli daga benda ki kemi pa bagi om kumno banyadai ka korban ki om kabadai ka jong timai kadai ka jong try tapi kat baha ka bari hai hapo yuko bang chúng ta cái chính vì được không balai để không khát lai đâu pida pen do yang ti do mulai us nem takon ni Gibril tamaki buat baik ka sama ulai utakon kibut kamu ginong sebet kan nang lepat nang rebian sajante kapanang empat ya kan yang tanang rebian kini kan nang sak tangan rok ketagi nang bukim tu tengah kini Gibril jadi Gibril kira apa dia ada apa dia ada menurut bucu ndreem but kiau hadu bagi nom sangat na ya satar saja kita satar kita satar hadu kata oh jino no pida pendu ikti no lay daga rukom pateng la pateng jompi fungsi jam nom na pendu ya kai pendu kerjaan ya Bible kerja cuma kerjaan ya ka Bible kejat sama di Bible kenang ban pendem di kita kiniam ki pasabar ke joki nasabat di rumlai ken nasabobat ki kerdem di kita jomlai pinom sio tu tak anda pia song bagi Gibril ikendo bagi Gibril ke ministry nasabat ikum bagi desi sya bagi utara ondala daya ke jaga bagi song bagi de keren di Bible pinteri bagi ketat baru ya kasih di jomol baru kita kentai
Don't lik kisah ni bang ngalai ngai tang ni ka gospel Markus, Matius, Yohanes, Lukas. Anda biasong Peter sodo ki gini gide sisa. Kat ma pimpat syong, kat ma pimpat ya keren. Nasyabar, flash, tip, tambah. Utarawi ia ka dodo ke bahasa. Maka ni gede ke maka tradition gede kapelong ni Gibril ban pret sabar ya gajing sisa. Oh ngale kendo apa yo sara mengelam. Oh ngale kendo hayo selang mengelam. Borok kini kita prat lagi senam. Sa India, sa Boy, sa West. Aman lagi yo. Ni kendo baga Gibril namar ka tradition. Kapelong iki bakit ketat sabar wan ya gajing sisa. Nganang ila pabau nga jika gospel jauh Jesus Christ, anda lawan kecil saya awal kita lawan Gibril aku play. Anda lekan badu uang umno, ni don hang ni, hongeh orang pintu dunia ni keluar dengan keren ni bi. Lale kemudian pintu dunia dengan gospel dengan keren ni bi. Laksa hang ni pintu dunia ni dengan keren ni bi. Kenapa para bagai kajing sat ye kati kalaban khoi ye kajing bak khoi ke basabar hele kamlaban ktai ke dadot kabane ke telong je gepo datang lu Jesus Christ kaniam ke basabar kamla tradition kamla kini yang pateng bastahi kamla datang Christ dan dia bagi berpulih ketika jangan boleh. Dah ni ketika kalau kita berdekam, nama haka lapan pau yang kubur jangan cik penim. Kumta ni poin ke balai. Christ clarified the problem. Christ ulah percaya kata kajing ke problem hal ini kepo. Dekat wakat sau, hadu ke dekat kabar ulah. Bau Jisu lah khot you pai ba ingin pai khot khat sa. Dia bau lo khot hau yo dau pai ba bro. Ulang ong tie ki tos ngap yang api bro tos ngau turu. Ha bau Jisu friend. Ukuan ban pensiun tu ya ka badai na ka balai. Dai dia. Kadai dia kata. Lem tu tahun ong tu pai ba. Hai ke giski. Pin sodu komia usar lika dak ergon nang rendang pasarong pasong start pasong tiap uji susah start se uji susah se kajing kisah kajing kisah dari mana kajing Ukraine bukum tawang ipo ba ya uni Farisi yang mentor yo farsi menton keren tak apa keren lakala donut ma mpesu hapas tu ipai ba ukhoni pai ba ngom no to ngap yang api baro to ngau tu ruang ngap yang habang ngap yang kalau ngomong Jesus keren kau di prophet ada sedang kemarin Ukraine kata ke ikhtiar dekat authority Snap yang ngan ai fi ka revelation ngan ai fi ngaji kai diga jinjisha snap yang snap yang kamu no pay close attention shas score ba pledging mode ba hukum ta da fakatsan kai gari pledging mode om doni eru sabaru riu kabalai hapo jagu balak ban pentingit iau number 1 gay Om Dani Elu sabaru priu kabal leg hapo jagu kabalaban pentingin iyo Henry kita ki Elu ki babi na priu kita ken kilong ki ba pentingin iyo priu hang ni ki senran kelak kulmar thalim dekho ka bakhanyo denin kong ki senran ki ba kulmar pe dekho ka ba khanyo dia ba ula leg hapo yin no to pat ba ki senran jagu ki lakali yo japang kataga barsi kulmar confused Kimlah bangsa itu, they could not comprehend. Kimlah ikaban snow itu, bona pengen lagi snow itu,
Dan ro ki bam so tu ki senran jo Yesu kim song tu. Dan ba so tu. Beli namar ba ke kitab Leviticus baru kawai khambun kai ia katakan distinction of them ki jimbam ke ai ke bakut ke ai ke bangkut hak kitab Leviticus bawai ujiu belum payas babe bai ke kalian gaju udah batriang bai ki dikian bam yang ki dietary law an juga bam tadi unam dan wei ujiu uban bam dok seniang udah abor yu seniang ngadu kata dang la bayap ban babam ni kecil bam kut yes ngap hayang ki Israel la khot ye ki ban pen ke bang ni la de haka donut haka jingim baro karo komin jo ki kon Israel la design do play ban pen ken mau ye kata ka separation lagi gentle nalu ka jimbam nalu ka riam ka be thek be kali bandan ke kacing penyehat ka separation bakani kade kacing ek pen ken mau ye ki bakade belong ki bakhoi be holy long ki bakhoi tama ka susi ki sumthu baklai ka jingthu ka jangka ka jingthu kalong amban pen em ye ki ndai ban hikai ye ki bat ye ki gentle ki bakke sodong ni kali kari bakin tep bau play long ubakho thì công ta kia vẫn bắt cái standard và bagi play cái Bible cũng đã nói jiu ru và có một jenai cái ya cái hukum orang yang wajar kita tak bersamai upah hukum no kacing tu je ke hukum lah ai omban penim omban mak di kipop gam yang lain hukum hukum no gam lah ban ai jengem rum lain bau Bekam juga hukum, dekam juga hukum, dekajingnya juga hukum. Orang dan unu uban yo ya kecik pensan hatmat jauh belai berkoi. Kamlah berkoi, kamlah penim. Utrai ni ukak ban korek ya ke error. Bagai legalism, bagai ritual, bagai tradition, bagai takajingnya yang tangga basabar. Kamlah ban kamai ke hok ka jauh belai. Karena bila ban thang bom beti, bila ban ada ke kelur, bila ban dem khosil, bila ban snack kahar pojat ke tradition, kamla ban kamai bahok ka jong boleh. Kamla ban pekhoi, yau nu briu, kamla ban menra, ye ka jing pediang ngakma jong boleh, yau nu briu. Kum tahu pin ya khla de ke ya kan yang kalau gom nakaktian juga jeng sisa ukres marwai upadem opdai ke jingle niam opdai ke rukom pateng pios ngane menga omdai pateng kum tar ho makan yo kisenran kimla ban singau thu kum tahu trai la kedit kum no dagi ni babut yang kimla ban singau thu long ko long ki bagai de balang lahi kai tham si tham tiek tham si tham pe su thu tham si tham da kali zo tho kan de ka pastor ka ju padang ta hapan keren hapanyai keren si keren yo kumno la sapi piang ala yo je padang na mar ki tradition kum tau try with shy har ho ka kanda ngin puli Baka jingbam kamla benrung sekadok anut pijubam jingbam ke rumah anut ha kanau si di bam jingbam oh karung ha kadok anut kadiang pijubam tumta masan bam direct hey hang ni kani ke jakat hep di jingbam baro ka jingbam kamrung kadok anut kamla benra jingbam ye ke bensim Kiai bersabar, kimla banwan ra, ya kecing pencakhliah ke bekerja mensim. Abang ada hak kebahar bau, utrai wong kumno. Udah amro, kata ke bemi no briu, kata ken ke bapengit je lo, iau briu. Hang ni utrai penbau, berkata kebon ra ke kecing pencakhliah ke bekerja
sim kadai balabor kabami nakajimjak kaya jeng kadonun omde kados niyang omde kados niyang omde ka masih sapujat omde flasha Vio tanding flasha lang pop kelemah selim tadi saya suka senang dengan Jesus Christ undan kepada siapa dari kepada pop dekat dono cukup riu kebun rai ke defilement jadi kebagian jam sim tiga way ke pop ke bangile lari ke pop ke mat lari ke pop ke jingmut ke origin ke jongkak ini pencana nei ke origin nei na dono dia ini kan ni ke jaka kane kadai kajaka gile ke bagile nama rapo jongi kadon ke baca khaya dikum ta para banget ke balang sisi batni berskal bagi jepet sawa kajing sumar di rule ki basabar kadang lapan pengelai kadonut ka jompi nama ka donut lapan pengelai tandau kris ubalapan ship yo nang pop ubala ram ubala jod bapan san ni pop jangu de snam ka jangu ubalawan sa kabardai ban kamu ika hukum ki bagi farisi ki melaban kamu kabangi ki melaban kamu kena ulah kamu janai om tan kata ulah ai ka jingnya ka janai Allah jaga dikna bada ka bangek hau kris yiki pop jangi un simno bada ka hak ban ai sigi bapan san nak mat jangu bleu pa om dan we ba om dan we ru sim nagi bagi lang ba dai tan nungrem bagi leo priang ni ka hak jangu Jesus Christ ditang try bala batau kemai yang bad iya pi kumtangan pulih yigidi jajing pang ki bami nagadonod arway arulay nabana siya po nagadonod ki priyo ki mino ki jingmot baman ki baklim ki bakakin tay ki bakpeniyak what blame game o mangangan ng blame game habang ilepop si kenone mi kibriyo habang lepop ka em gong gumno o adam habang o adam o blay de mabe o em o adam mo ka em gong o besen hado man taro bang ilepop lalu kikti bagi kedeo nagadono o mga nagadono ka ba siya po mil kicikmot baman kabakalim kabayakakan tay tiba penyap tiba tungan dan pohon batay lo kicikmot sing ini tiba kurok ama tiba kurok wat ang adan kam kacing baman tiba kurok tiba pensil tiba asap kabaduti kabakwana lot kabak mistil kabak renben kabak snokraw bat kabalebi baro kini kimi day Nei, nasa po kadonod jong priyo. Diyan mi para mangit balang sisiasi bagi bersama kita sawa ke Bible kadai kalat ke boblay uwan ra sangi ke jigsisa om dai kita kini yang merukom paten tradition ritual formalism dengan tiada lagi untuk Hebrew, kepada demi kedono Hebrew, om dai kan diam kebayap, om dai tradition, om dai kan AKA. Dai tahu kajing sah, juga keting kajong mulai, bangin tip je kajing sisa kajong mulai. Ngintip je bang ni lade, ngintip je bang kajing ngam, bangin iru para bangin, je ka solution, kebau play ulang play bangin yokya. Ketika kita mulai kapoi sekadar anu jangan macam pi kadung wan ke masa pok ke jogi kadai ke walam aliang suci patih ke kubon ketika kita mulai bagatakan great central message ke kubon pedeng juga Bible bagai jin pedem kadai nu Christ marway dan jingek marway au Christ om day ke ceremonies om day ke kam ke bagile om day ke tradition om day daga ke ero so si banyo siyaw yung pastor
Tang ukris mawaikan patbiang ngadong kamban duai, madang aduai ngan yoji penemuang. Susu bakla ia ka dikfna ka gospel bat ke jingbi na ka gospel baro ki bagi susu bakla kia khlai ajak tung hado bagi poi si jingai ki bakla wat lu bandu wa de jing penem aku akan kena ke basai bondon uwe lu beri poi penem ubuang bo kris marway umpat biang ni ka jingim ka jama clear bila ban siap bila ban pediam bila ban bebe bila ban show ondon uwe beri rum bisa ka kat ukpa uban yo benta ka hima ka jam mulai buang bo kris umpat biang na ka benta joka taga jinget marway hau kris kum ta ka janbi chogan prikod wat kan ria tau jisu long ka balong jakat baja ol kat ba ol telot kat ba telot ukris ada kata kan ka khmat chobi hadu ka skiban buy ka mat chobi ha ka sedap yang mentap shalom Pimnon day banata tin ia ka bam jagot ka chobi ta subangan penkot application ke baru dah kena janbi hato fi thu nem yau nong panem hato fi thu nem yau nong panem hato fi lawan nem banyak i ladi kumunong pop bondon ke ai na kalian jangan babha tang ka bas mau tung sudah ka melawan kamai es mat jamu play bokoi baru kena lepok bakila dur ai ka buram ka jamu play ada fi ila ni kumta para bagai dengan janbed kajing khot kadang dei tangi basabar kajing khot kadai yagi pai so kris nget shania ho kris unike nyu khodu play bam jukut ubalawan nom riu jaga berdei ubal em janai kajing em ka bangim laban em ubal ai kajing kenya ka janai ka bangim laban ai na bagi pot ka jangi udai ko unong ai kajing em sekita baroken kibo ye kajing shania ka bahu Syariah Yesus. Namar ba kala bendai ka khabir ka bakhadu na ka banta jompi. What last thing? Kabar ka application ya dan na prem jompi ki sio lo bani ki pen sawa bani ni po ha ka ni po kai mani ki bla ha ka ni syukur jom ki farisi. Kumno pille ban lat na ka jinget jomki. Ha ka jingkeli Ornan Farisi abneng. Habneng andan tang gibri ko shania hawkris. Hadujong andap de gibri ko bha sudah. Ngabe nga hadujong andap de gibri ko bha sudah. Kibam dan kam kibasko ko amdan kam yo nong penem ban shania haw. Habneng de tang kita gibri no kuno cing ai lei ngai ban pla baula pen em kom yanga. Datang kita di mandrung agak ima agak jumpai para banget. Kandungan lawan lain lagi ni legalism tradition. Apa jad? Kiba ban kria, kiba melakukan penem, kiba mendambor, kiba sabahan au kres, kiba sabahan au Bible. Kandungan le. Kebenikong duai. Harga ni kita ni recognize. Bapidai unong pop. Yang kajing pejak jaga dono jumpi. Oh try khfa yang harga ni kami pelat yang nganong syariah sawai patlat nami ma papi khot yang kabar pet pat kami sokris pet pat kami sokris wakan ria kabalai puli ngati ka joblay nama dek tin ka joblay video jika show jabau kris bab kacing penim ka bawai banyak baro kicing bentoy kami na ka gospel aku po nagbaal ko rin live ng nakapakapra bakat bangin ang kmiyat show Chris kat bangin ang pet show Chris o nangyay pangkalayang nagaburam sa kaburam kabasaw join niya kabalang kabaday it's important go church
Ka-church ka preach ka gospel. Ka-church ka preach expository. Ka-church ka wani ka katiyan ka jong kalamandeha shalom. Kalamandeha sona. Kalamandeha hey. Be in a sound good church. Ka-day ka mon ka jong Chris. No, I love tradition. Em là panayang tayo na. Ang sidon ka. Jengklon. Sebut kita apa tu jid, ia kajing syukri. Jid pi ka jaga ka Bible ka dan kajing syukri ka dan ka badai kajing elak ka badan ka gospel ka dan kajing kisah juga ketien ka jang oblay ka dan. Kumta ban ikut harga ka janbi. Are you a hypocrite? Kabiyan macam tu. Demapi ibahasa pretending to be one lemelek kemadai kabaga jinggisha you are not pentikna you don't know Christ. Are you a legalist? Pidang perkhat para kata ngala am the best so kapeneng ngala kamay na gabenta janga are you a legalist? Dan kita betul kita kalah apa mod? Kebalai, harus don ami kedonut, besok tua kali kejanmi, kedonut kebalan defile, kebalan tengit harga di kejanmi, kebaik kau hoi, barok kita sabar Chris kilong tengit, kapop kena bangkroin yaki, barok kena lepop pengadure, keburang kejauh boleh. Ka problem baru beriu, kamdai ka kaniam ka masabar, kamdai ka jing sakti, kamdai ka jing sakjat, kamdai ki ka problem baru beriu, kadai ka dadu jago beriu. Uta ka jingli galong, hato la khar si jisan em yebi. Hato Chris ula penem jisan em ka mensim ka jofi, hato la pendala jisan em yebi. Ne bisule mele mabidai ki nong jago jisu Chris. Kumta dekat ke bakan riu, keren yang dekat ke ngating ban ngap yang kena kejikan do pres ngom kumne, kiba don kiskor to I kinsnyo. To gini pulih lang pat nga. Ada ulo udon kiskor, ban snyo, do snyo. Alfidon kiskor, snyo do benda kami. Ya kedua nu Chris dang play. Ya kacing pedem dang play. Udang ikon, udang tray, one. Ada boleh keren ya pilih ni kabir. One moment. Nama boleh kani kalau benda ke? Last warning, ya no. Last warning, ya no. Cukup tak togin pet cara kita kedua. Pisham ayu anta, pisham yang kehok Chris, ne pisham yang tradition, pisham yang kita formalism, pisham yang kita tahu legalis, ne kita pop rencan, ayu pisham, haka dono jompi kan define, yang eternity ke jompi. Check, yang dono ke jompi. Don ayu haka dono ke jompi, kehok Chris. Lapeng kesan je kibam jekot, kemat jauh boleh kepa, kibam man mak no. Lapeng kesan mak, lapeng kentang, lapeng koi, onan wan biang ke burom, bat ubam jekot, wan pendan burom. Payah dengan tradition. Kalau kau pateng jomlo ke saban, nak gaspol saban, nak saban, nak gaji pedem. Yo nak formalism, yo should pretend. Yo nak pop rencan, pipa wan jisha kepada pemandang tuan mak day mangat rai. Kani ke janmi, kani ke warning. Nak benta jomlo, rejomlo. Kumtangi nyeruai. Ban sat kipop jonga. Dia kata ngi nyeruai. Hari ni kajan mi. Boleh kubur pada bangai. Kan pen kaladur ningtong yuhi. Pin ngau thu về cái baka Bible the friend.
Bat how Chris, I will Chris bat and what can react no. But nagabanta gitu ken. Kibes normal lagi pensol. Al kadang jami ka baka Bible, Chris friend ang baka ktin ka jomo. Pendem mila liho try one. Pediap ken react. Hai seketik kisah. Shua baka por kandir. Nagabanta jomno re jomno. Ewan sa ipop jonga. Sa satanggas na mo Jisu. Eya nga bala bansna. Sa satanggas na mo Jisu. Tong nirway lang ni kajilway. Ay kadi kajan. Ewan sa ipop jonga. Sa satanggas na mo Jisu. Eya nga malawan siya sa satagas ng Jisu at tulong kawa pasay ipayang na siya wayong ganmada sa satagas ng Jisu Ako tolong kawan